Quand le duc de Casa venguet allo scialo che comencèro a fâ o corbô, per l'expediâ o calgù fâ un oboès, qu'un arbre se scalarà de viviès. E comme nos au pres de terra per fâ posciâ l'oboès, ò me l'orzen da che l'ho venta, lo papè crompèt un pizzo boia sulla montagna e all'ero se mettero peisan e abbandonèro de fâ lo tiolè. Me o quai interessent d'ausì raccontâ per mon nome, per sciacchen ch'o per ch'o se pagava un pistòlo. E me soveni pa l'assummo che qu'a costava, me lo bezin borrì lo tioliè, ho venduto sì de terra e dièt a mio Pepì perché co gli anà accronciac per toccâ quell'orzen. E lo Pepì o telèt las vacas a melucari e a quei a melucari ch'anèro cercâ l'orzen en un pesso comme quo che pesava o tuplè. A quei un'istòria d'in copero.